R Lalnunthari Nunui Rualhleng Chingaveng Nunui Rualhleng hi chu a thlek na lama piang a hianin a ngai ven lo zui ania a mel en hian a mak vak lo ti kha a sha thein ka ring social media apo mizo nula ta zinga chuan zui tu followers nga ber ta zinga mi ani a hetiang em hian engtinge mizo thalai ten an ngai hlut kan ti chuan ama hi social NGO lama te en mang na sa em mizo thalai te ta na thei top chwa thin ani a thiam na lama master's degree nei ani a ama hi chinga venga chenga ni a apa pu arl ni thanga anu arzo nun siami ani a national mental health program noya rilrulama har satna shang te puina konga hian ambassador ani a tin Foundation for Drug Free Mizoram Rualhleng te tanbi ka pol din heta hian theitop chua member poimo tak ani a mun shanga hewang hian a zin fo boka tin Mizoram Social Defence and Rehabilitation Board MSDRBS ta hianin zirtir na petu te zinga mi pol member poimo tak ani boka Association for Voluntary Blood Donation thisen petura Paul Big kan thei mayang chuta hian member poimo tak ni in ama hi thisen pethin regular taka thisen pethin nula shisel nula fit ani a midang de thisen petura fuichin tu ani boka Alzheimer's and Related Disorders Society Artsia hian counselor ani mek boka Mizoram State AIDS Control Society malak na shanga hian malak na thelar tu atele midang te zirtir tu atan man ani atin positive te chom dol na atana brand din no stigma by mangaiti a hian ambassador ani boka National Health Mission noya Healthy Lifestyle Ambassador ni mek boka ni kaushana hian kaushan lekhotlanga hianin rei tak Junior Department Zirtir 2 ani a YMA Cultural Committee Member, Sanitation and Smartening Committee Member, Information and Publicity Committee Member, ani mek boka Social Work lamat tele ruihlo wanga buai na te chalai te ruihlo mangswal tur le mipat meitsia na manswal na ven na konga malatupoi mo ta kani angin Mizoram mun shang a motivational speech soitura som lober te zing ami ani tin ama hi a experience hian Mizoram ai o in India rama male cha lefing thanna femina Miss India sangni som pakwa akhan Mizoram ai o in atela ta hian Miss Congeniality title le Miss Talent nei chabera than ani a tin Mizo te zinga Bollywood a film changpha omchun meichia achang tunu ni na din mun chang thei omchun ni mek ani a Amazon Mini TV a tele Hotstar series te film chang to atin tuna hian Mizoram film industry a film ti chwa pali lai maya achang to a film pakhat release tour a ommek boka tin India ram ai o hian mun shanga a fe chwak fawa tun hnaya fe chwana nung ber hi a hianin Istanbul Turkey India ram marchat state te promote na atan event buat sei ni a ama hi India ram atanga nam thuam entir tura thlan te zinga mizo kal omchun ani boka tin Singapore Convention and Exhibition Center a event siama India ram atanga model kal tur thlan zinga nikum khan atel ve boka tin nunui hi mimal taka comment kan pek thei chu hetiang khopa din mun sang achel nu po hian an veng YMA program a lam tura somani emo cultural dance emo program somani hian atnarangai lawa he hian nasatakin khotlang dana chanem angai zia atilang thei ome nunui kan lo me